O LED light no rok nukana LED light no norok bahai ke nogo aksuk tui slamnai o LED bulb no slamna bagai tamo raw materials nang tei raw materials boroni hoite pai nanai je tongmani detail o video pulen simi paithak jora ang phunuknai tabukni present somoyo LED light ni chahida market o belai no bari tongo karon joto nogo official o LED light ni use belai no nukjago government bo LED light ବ୍ୟବহার bagai পদক্ষেপ নাওই tongo karon LED light bill komsago ikko LED light slamna bagai je chikon pas nangmani o part no norok paine henke indiamart.com website hangai paimano oro nukhana kwangma supplier tai dealer rok tongo boro LED light ni part guli no kom dam khlai phal tongo norok jodi paina musungkhe dealer by contact khlai paimano ko part ni dam 24 টাকা kaise set part kaise bulb ni dam 24 টাকা bahai 2 year warranty tola di product detail tongo engke contact number tongo naini di bini display sunjak tongo tologo engke contact number supply and contract ni sa contact number naini di engke tabu nang bono bini assemble biko part ke nang paimano pai nang logo assemble khai nang je bunte phalimano ini di nama hake nai ke boleh kontak kai mani bujiwoi nam paiman abo metal holder tai abo ke cap tai abo ungkha touchpad glass abo LED light no assemble paina bagai soldering iron paina nangnai soldering iron nindam 200 টাকা nangnai tai local bazar o no mano soldering by okay for de tongmani plus minus no nai ke plus minus no nai ke ebadi hebomani pore Tebuman pore glass plate untuk tas glass plate by join khaimang pore naini di masuk like no LED bulb sambagi singka amar check khaina bage multimeter nangnai multimeter ka just plus minus no check khaina bage se a multimeter bazarago mano 200-300 bahai ikonai ni da plus minus no check khaina bage multimeter nango o jaga just ngono suna se bine o LED bulb slam mani belai no klai jodi nang slamaya khe norokni young skill development training center o thangai LED light ni training nawai mano jodi nung o business no start khaina musungkhe puleno 25 to 30,000 rang investment khlai mano o LED light no slam thani cross thangnai 25 to 30 টাকা abahai jodi nung খুচরা ke phalna thangke 200 থেকে 300 টাকা abahai ke phali mano tai dukan electronics dukan wholesale rate toka phalna thangke 60 to 70 টাকা ke phali mano online ti buana abaluna phali mano Amazon no thangke seller ID account makai na account kare ke ni product na upload kai phali mano igoni ni da tomar rokom phalai tongo borakom video order kai ke to phalao phali tongo business kai tongayo ni moja habu business tai mano ambai channel subscribe kai like kai share kai and support kai tonde tamu sima so ya kai no jaga kompeti phali ke tala nangla skin phali ni tala nangla raung sing di jawab suka kai no income lama hai men thanai online beton ni te ngui tu hambai